ukuthatha leli thuba kunivusela abathandekayo namhla egameni likaJesu. Siyambonga uNkulunkulu losiphephile, siyambonga uNkulunkulu losinakelelako. Ngifuna kafishane ukukhuluma ngelizwi laNkulunkulu encwadini yemisebenzi yabapostoli, Act chapter number 9. Bafunza kusuka verse number 36. Ilizwi laNkulunkulu lisivetela kuseJopha. Kwaba khona umfati ibito lakhe bekunguThabitha, noma bidwa-ke ngaDorcas, okusho ukuthi inyamadana. Lithi ilizwi laNkulunkulu lo-ke lo abechitha sonke isikhathi sekuphila kwakhe ekwenteni lokuhle asida timbuya. Praise God. Lele ngikulandzile namuhla mloku ukuthi Dorcas lona abechitha isikhathi sakhe lesinengi, noma-ke cishe sonke isikhathi sakhe bekasichitha ekwenteni lokuhle. Lokusho ukuthi Dorcas inkonzo yakhe asaphila emhlabathini beke endalo kuhle endele nebantfu, endalo kuhle endele netimbuya. iBhayibheli lithi kufika isikhathi Dorcas wagula wafa. Lithi nakafa Dorcas, noma bonke abantu bebathina bafa balungiselwa umgeze bahambe bayofihlwa noma bayongcwatshwa. Lethiwa nakafa Dorcas bamthatha umtimba wakhe bamgeza. Nakafa Dorcas isidumbu sakhe sawashwa noma sagezwa. Kuthiwa basithatha basimikisa endlini noma ekamelweni lesetulu. Sithola ukuthi ekuphileni komhlaba noma ekuphileni komuntu, umuntu nakafile uyambelwa afake phansi, but iDorcas nakafa yena uyagezwa, uyiswa idolo. Nginakane indzaba yalobo make kuthiwa bamhlalisa noma-ke bambeka kuleli kamelo lisedulu. Kufika isikhathi bayeva ukuthi Peter ukhona kuleyo ndzawo, bayahamba bayocela Peter kusi ede ngakibo. Kuthiwa labafati beda bakhala, bathi nabatshela Peter indzaba yaDorcas, bamtshela Peter baphinze bamkhombisa nale misebenzi iDorcas bekayita. iBhayibheli lithi beda nalabanye nemajazi bekathunywe nguye Dorcas, beda netintfo bekatentile iDorcas. Batshela Peter baphinze bafakazela nale misebenzi yaDorcas lebekavela intile ibonakala. Ngifuna kuvetele ukuthi kwenta lokuhle esikhathini sekuphila kwakho ngikho lokho ukwenda ukuthi noma bekuthiwa simo sebulukhuni sesikufikele empilweni, but uyawusidwa imisebenzi lemihle loyintile esikhathini sekuphila. Praise God. iBhayibheli lithi nakhuphuka Peter ayale emtimbeni waDorcas lebo ugeziwe ubekiwe. Glory to God. Kuthiwa Peter uyefika lapho ukhuluma noma-ke utshela simakadze ngempilo yaDorcas, utshela simakadze nangale misebenzi la ibonako naye. Lokusho ukuthi simakadze angeke ahlale angati-reverse tintfo noma betilikhunikwani yingcina kunale misebenzi lemihle. Kuthiwa kufika umbiko nganye ilanga kweZekiya, kuthiwa emalanga akho sekayaphela, set your house in order for you shall die. iBhayibheli lithi wabheka elibonzeni wakhuluma ngemisebenzi layintile. Sibidelwe emsebenzini bathandekayo lemihle, evangelini sibidelwe emsebenzini lemihle. Nakunathi tikhazi noma bekuthiwa bantfu sekude lokuhle lebakwentako bakwentelela ivangeli, bathi thina sibidelwe emsebenzini lomuhle, sibidelwe ekwenteni lokuhle. Singagcini njengekwenta ngitentela kuphela, but sentele nalabanye bantfu tintfo letinhle. Esikhatsini etinengi umuntu uyayajabule ukuthi kungase kungentelwa yena, but kuthiwa lo-ke lona lelele bathi nguDorcas, kuthiwa yena bekachitha isikhathi sakhe sonke ekwenteni lokuhle. Glory to God. Achitha isikhathi sakhe sonke ekwenteni lokuhle, imisebenzi yakhe yamlandzela. Bethiwa iBhayibheli liveda emagama nalezi babusiswe bafela enkosini ngoba imisebenzi yabo yawubalandzela. Dorcas walandzelwa imisebenzi yakhe, but nababalisa lapho make babalisa baphethe lamajazi bekabathungele wona Dorcas. Ungathi labanye babalisa bagcoke netidziya bekatithungele Dorcas abaphili. Ungathi labanye babalisa babadlele ukudla bebanikele lokona nguye Dorcas. iBhayibheli liveda kulamagama ukuthi umtimba wakhe abango
bakhonanga kuwulahla, labazalwane laba bakhonanga kungcwaba, but lebakwenda bathatha sibinzi sekugeza bayawubeka ngathi noma belikhona nelithemba lokuthi lo mtimba usengarecover, but bona bathi ukuthi bebangaba khona abantu bekufa bangcwatshwe, but lo hlobo lomuntu lihlobo lokuthi nalifile ligezwe libekwe. Glory to God. Angivede isihlobo sami nalamhla-ke egameni likaJesu ukuthi uNkulunkulu lathi awukwenta empilweni yakho nomsebenzi lemihlelo omendele yona, uNkulunkulu utawukuhambela ngenxa yemisebenzi lemihlelo oyendile. Ake sewuthathe leli thuba lekwenta lokuhle, nakungabe bongakacali kwenta lokuhle, ake sewente lokuhle phambi kwasimakazi, wente lokuhle phambi kwebantu. Imisebenzi yakho leyawurivesa intfo noma bekuthiwa bese kumenkemba. Ngikhumbula kulesinye isikhathi uModekhayi sekubatwe neligodlo. Glory to God. But inkosi kuthiwa yakhumbula yavula emabhuku ngoba imisebenzi lemihle iyalondolozwa emazulwini, ithi awugcinwa lemisebenzi lemihle oyentako, noma bekuthiwa leminye uyenta abantu abakuboni, lemisebenzi lemihle ezulwini iyatiwa, noma bekuthiwa uyenta abantu abayi-appreciate, but lemisebenzi lemihle ezulwini iyatiwa. Ngifuna ukuthi nje nalamuhla esihlobo sami chubeka kwenta imisebenzi lemihle, ngiyo lento yokurivesela tintfo, ngiyo lento yokwenta tintfo tiphatheke, ngiyo lento yo-unlocka leminye iminyango, ngoba leminyango leminye unlockwa imisebenzi yakho. IBhayibheli Jesu bekangeke akhone, noma simakaze bekangeke akhone kuncaba kuletha impilo kaDorcas, nasabona le misebenzi ibekwe embi kwakhe, nasabona lamajazi awathungile Dorcas, vele bekunesiciniseko noma vele bekunesizathu lesiphathekayo ukuthi Dorcas bekangabuya phela. Angivede nalamuhla egameni likaJesu usathatha nasisinqumo sokwenta lokuhle phambi kwasimakazi, sekwenta lokuhle nasebantwini. Indeka abantu bowathatha kancane nje, ubathathela lide, but namhla sithola lamagama lathi wagula wafa Dorcas, but ekufeni kwakhe wabuye waphila ngenxa yemisebenzi yakhe. Kunedintfo empilweni yakho lesetifile lesetingasa-exist, kungaba iministry, kungaba amabhizinisi, kungaba ipeace, noma kungaba inhlalakahle yakho ekhaya. Sekufile, kade ngifuna ukukutshela namhla ukuthi awuthathe lithuba nje lekwenta imisebenzi lemihle, wente lesimakazi, wente imisebenzi lemihle, wente lezulu, wente imisebenzi lemihle, wente lebantu labanye labangakwenteli kahle, but wena urive nje kahle, wente imisebenzi emihle. Sawubone ukuthi simakazi angeke nakuvuse, nako bese kufile. Sawubona ukuthi simakazi angeke inetishintshe nathi timo noma nathi tindzaba lotibona imbi kwakho. Alamuhla nje sihlobo sami egameni likaJesu ngaleyo mbiko ukuthi abe chitha isikhathi sakhe sonke sekuphila kwakhe kwenteni lokuhle, asitha tembuya. Inkosi mayibusise. Amen.